Kasi paralal pa sa medisinin kaksin kat malap kumulas agipen makatagin kay kanak fashion at walisin. Namana saya na sikin tawagin akilin met nagawa matawag ke White Coal Line Church makatagin meda kay kafine White Coal Line Government Mashin Mashtos ayoko sa gawa sema ashpo yakong White Kawag White Chow ako sa gawa. Sham lo kay Dialis, kasakta magirala kay pasakto doon para si Sham bidigas taki toy nila shoyago anan akel gulama kisin gulo pa fashion ke basing tamatawa kin fa gulo ke o sinse malala pa kasgat ke Pasidu makatsut na suwasin fashion kaya ko te lamalap na suwas kay Ibsen ayok na ke pel lowos magusya kanda penwiga to ko mana yok pag-usara na siya kapag-usya to yesi ngay may paspasin film tower o yesi ngay nakilin niya iyak lang ulan may tsi Saya bakat kalam kela yes ngai te pas mo chivela mo soon panan order na fall ka tin shui ka sab na singkat akale bi shui ka sab clash na singkat ke ko ba mo lan pa ba sa tumash ni ka Jubilee ke ya lam go life in fail ana ka fa ka pashala ka tilis gulo na suwas na kayo peke Kos lilan ke Latina wo tasak tako ucap pena ke inse manala lowos ke kaya sa future ng lagayin kilo na sin nakayawa ke sa masap na kayo ni pena shasher malash ke mukay kasi ngay fana moklayak na kaya katako mukay kasi ngay katatala katakan si Vena raw tasak takatitala kikasyo kan met nakayawa urine cut manakayawa kan follow bakap shaft to alam si Vivian na aklin ko sa gawa atay fin akal na katina sungus ka ashway nga tapalain aklin kibesing na manasa sir kishbin sa podcast to atay kibesing kabalap ano kan sila mo ita ngayon si pain kos na kayo kikos ta ka nga liye kos nga kikosin alay ngan makapare kong tali ngan pair ta fin siya mga arang kosin liye mo fall na ke siya yakin so sulat wasiwas ngayon pinatalayin kailan mo it na kayo katabat nga takay tefan sa me katataka melem lela me nara ngayon na falangan kasta kipel singa nga finde ni Queen Sham tangay kampare inasipin ta kalawasan ngalay man ke ngayes siyaya kin mishay kawasin ta kawikat ke lain silan talit mukul singa kaya nga wala kayo dusin niya longol namin
Elsun jayak lang ngaulal ngale kishipin sangkulalak pa nga inganin narela Ketin mongo kawasin wikot kishipin nga lima pelfal pelak ngan fakula malat nga siwas na kaywa ke kasha lawas na sika ke aitay lak lawas na siwas. Eteles nga kinafak la kulona malalap nga finshat susunod ko kawasin wikot akanisike kutin may mungungay in fact actually lash ke iko kulona malalap. Mo se wen ruin de gorela skona naro pine ko kusnak nesta ko tu len se ngai Lumalap ke on squad. Pensi me Sabit, pain post na gaywa. Abagash lang sa shik sa lash me. Shamsham na ko itelis when natalaga na ko natalaga pa me pese pwede mo. Kamante pa rice, mos, push, tama to kung kasumtin na diya surprise. Then lumalap ke belo ka nga mawagin tap may ush nga ngaro. Inanapel na kawa, so may pa, may balay na, may mato, may fosh, nakatalik shiship, lamala. lumalap team. Si Mana Yok Supe. We pay anniversary ke Lera. Yok lagi birthday. Tapi kaya dapat mengunjungi si pengesasi. Orang tinggal jokalan ke kerja serat kaya nida. Aku lo kaya sesemua. Dikelang lengkap, ikut kat nak kaya, kat nak kaya. Nasib sama sesuatu.
kakulo ke bini gula kalam na yatare 100% perfect woman na kayo aspel mas aspel kau ho aspel tatola binyo ang kulang lang ka cool god kat mujun pe siya si Master Flaki yes I just saying cool god ki ang mga kapinsak na pe anake pretty boy akilena ya akletin pretty umkan na rela ngai anake cruiser na umka ka isne krishna umka ka isne kunguta Aksagin leno, agad balapin misinge, agadin matanis. Alalay kung ilamit po sila misigas na ko. Mga po sa agilin, nauyat lelan kalo, neke kong lan siya ngayon tiye nanggayat ba kayat kipay todo. Nanagyak kalamiya ganangaklan the Minister Cruz, Wisha Ulalo, kanang pinibasta ilak kalamiya piya nga. Ang siya may detawa na ipela siya. At nagawa medok na medo in-shop taka atrasyo mo Jeremiah at kalamiyan na fall na siya mayan mong last pero at kay mood ko nag-siye mapat ka rin kuvo el direction law karnin yat kihe mo mong last at diba ito at ito lakadele kuvaskat na ye kaya pa siya lalim niya ang ka na pa ito lain lang na siya sa may narabusin kapag ay hindi masyado. Ansik. From lang classmate sila kuya Ansik. Lain na anpesik lang kanan ka. Sige. Kaya lang nga. Kasi ang mga isundi lang nga. So what's strength of wash? Tigit killer. Lain tigit killer. Akan wala may plata nito. Yok sila po yun. Naşki belen işte laimdeki kalbinlerin seni bilansik. Awak silakle dawak şam gün payapa gün atena laim ki atena şkinan sayın siyakleke. Anakan mo yung kakap liye balik mamatal kia ka finde met matal as meta o yes met as matela sam kan matali mo tayo nara aflet ye Jubilee la alain kita na yok shipesi mana mo si mana ini nasi o ye natalan met chue elos apielen si Jubilee balalos illustrate mo India klam ngawul oya ko tre losinara sie elosin tena som kling foko ime ifinen elose fulie ye singe ya klam ngawul foko imongule elosi fena elosin ga imongule pe ara ye anga ulya malus fin fela elos Aquenos lagi yesinge yaklamur. Elos şikeyin rela maki melalos, maki kalkalalos, aquela yuelalos, storan. İnma yaklamur da kalten asum gülüm foka yok. İnakılın. La aspelce elos şeyla fin kepela elosin kepegela elos elosin kain mongle demokla kaganamo. Luo, elos fulie mo
Pinchunya pangol. Lalu singko envelope le aksasa ye mo longs. Liela me ilos pa fasho ke toto le ke katena tangalye lagi del chunya lango lo singko en chikelos le ke lo singko en aksasa ye na mo longs. Tolo ilos singko en panak manas. Ki mama ilos orena fin fero. Orela mo yak lam mo ilos singko en akulin pakum talalos. Ay kan na phone na miselot men. Chicken tawa. Laro afi mise singko yang lo ya. Ayan lang mo mise. Wal kanat mangan. Hinashta masi talas ya un mama mangan ka ke masi meta pa. Katana soon. Afin fulok na liye kanon po ke yang ulia ngayon na pa alam. Napakay kan laki o yalan mo chiwa. Sige nga yalan mo nga sumtawag kiling po ko. Kaskye. Asibanan ka lang sige. Lensi nga utolo. Patat yang liye fretilin kiyam sige. How? Lensi nga ulo kain patat yang begetuste, tosta, senri. Ayam sige nga Jubilee. Pagkawas mo may patat yang liye freti. The 13. Then we have Friday the 13th. Petlock basic pang Apa Jubilee la ko awkward yang na fair. Nara challenge sila. Challenge siya udah ko nasib kaya Jubilee la kung sa'yo apa. Ganchi ke ikal la superstition petlock. May lamo may. All nganjan ni may chuwe. Chela pelsinga inyo mo nganjan fakulo. Akes makinye tako matalal nasib ko nakmanas lang kat nasib ki mawawa lara nasib ngafaras mong lemlem sa inyo higin si Papa Fosh. Papa Fosh. Papa Fosh, talikagos na tig, tugulagos, talikutanagos. Tahin si Kiyat, tahin si Fanda. Lara, me, lafak daw kan chandram lago mo, me natin ang laloy nito. Takigali yo. Jelashti jelo vevo. Toto je na pastel zaga, da tu se linkero, toto je kapentero. Masih met sake akulin len lago. Pagod nako sa buklo di na mo lago. Saya na ye mga mga inusan Nasi kapag kimat posisi lekat kita lah mengarut.
Jerusalem,
Sasır, sasır, sasır,